Mbiamano sana umwanche muliyebita seniki ya Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya nkumanye ali abasaki baitu babere bagotara chinsemo na boigo gotwaliganiria na gotekira asigeta seni na mbeme geta seniki ya Ndizi TV achinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora gwitira Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonyora gwitira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora witra www.ndizitv.or.ke iretare ne Fridah Kerubo na stinsemo chibero keri ni gotokubwatanere Joshua Auta ngwira nanda sege kege Kerubo sio elinde ngomanya mange asinchira iyo wekiranu. Hingo chaka kegima nigo chakira county ya Nyamira asingo kumanyibuna nigo ensemo yabamenyi be county yo abagusira obomobwa Azimio la Umoja babeire bagwanchirana okorobekana okugendete kuruberirwa n'obomobwa Azimio la Umoja kulende ekiombe ky'abasaikurwa se county yo nigo kiabolire omulembe ko botekana no kurubekana okukora kikorekana litkolia Jumatatu asebo igo babeire bakobolia omuraibense Dr. William Ruto kwaene kingo twara bale engwana yo kuigwana no moraibe kyama gya ODM Raila Odinga mulikito Job Maangi natalira chinsemo na bayigo gutwariganiria ebirengereryo by'abamenyi bensemeyo kubwatikana no kurubikana gwa Jumatatu. Maiga yo moraibwe kiombe kya Azimio Raila Odinga koralia okorobekana okukoraberi tukuria Jumatatu ewiki kobwatia asengenjo serikali gotaikerania amagani abo igati yabo ogokeiwa kwekerengo kyobogima, lakini sisi nataka Wakenya wasikufe moyo. Wakenya niga bamenyi be county ya Nyamira barure birengereri byabo tudumisha amani tigatobe chi ambassadors chomulembe bono muna mumaeta maandamano abwate amangana amange egento togoteba iga amaandamano ntunta yare tole na ende ntunta taetie karatua ntubwate yaki yetu Kenya ekatiba ngotebera omuntu kukwa umiro mwana inchi rasimo soke isiko abonsi pi ma Jumatatu ndoriko chigasi etuandamanete litugerie ne holiday yekara abantu bonsi pi tokare isiko inyo tori gocha maandamano ayebera muao ayo tumokororo muntu yogocha giyo lakini bari bata etoko konyora bacha maandamano aya banyore ebinto bikeigwe amasiake boigo enganenderere okorobekana kwabo ne serikali gotaikira nichira babalierete na incho muntu yo mobo wabalwa abasaya bake gobeka ngotana litukura maandamano bakabo sengencho William Samoei Ruto at diasweto obisi atebete na aiwa matuko Eyemo achenchi economy ya Kenya twaligere iria matuko mocha etire kendo nke yakolire korende ensemo yende abarai babasae kurwa sekiombe Nyamira Youth Peace Ambassadors mbagi keria okorobekana okwo na goteba niko korachi goturubania ense ntumuna aviongozi vya basae kuroro ngorwa Gusii tunashikilia kwamba hii maandamano hatuhusiani nayo kabisa na tungependa vijana wetu wa Kisii andonzi asomole muna morali Nairobi, so stay away from this. Maybe other communities wafanye, but sisi kama wa Kisii we atukubaliani na hii maandamano kabisa. Engana yabagego segetwa n'abasaikurwa sekiombe kya Gusii Peace Movement bono intubuna youth leaders etokotebya abasaiba minto ngati we should avoid amandamano ayare Monday nende tobe agents of peace tobe reference points when it comes to peace to avoid ekera mandamano buna yakoba mumaita mangana na manga gochaba abantu nkumya bare abande mbairu mbabatu n'abasigari bano into tokobatebinga onya magoso gakorekanire. We have leaders and there are better ways. Asaba sayabwo basaba okoigwana na kobe egati omuraibwense Dr. William Ruto no muraibwe kiombe kya Azimio Raila Odinga erinde tochigotwara omorembe ige tokotebego onya magoso kare oro Kenya ngima tigoyo minto omoske Raila
na president yaito Ruto bachamo baikaranse bakwane asobo toeraru lakini amangana maandamano twakanire pimune vijana vya Nyamira na Gusii ngima maandamano ntutaiti kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbia mano sana omurikecho Job Maangi asogotwariganiria oroboti oro asenchira yobikiranu konde tugotigana nayo nigo tukwenda Eyemo gwika county ya Kisii asengo kumanyibuna egati yabali bagusira obomobwa Azimio la Umoja boigo nigo bamoire okoboko umurabikia magia ODM RAILA Odinga asichingaki agendete kwiroberia nabagwatani baye asokwene kimnangorobekana bali litko lya Jumatatu okwana nigo babolire abantu weso kya ase obonge eliko bwaterana Raila asokwene kinga nyorera bali oboene bwabo anemono kwene kinga amonchelia ngokorekanale ase serikali mulikecho daipona sanya na roboti uro Lituko linene lyokorobekana muna liegete koraliwa no mutenene liwe kiama gia Azimio 1 Kenya Raila Odinga abamenyi borogongo rwa Gusii anene county ya Kisii nigo baliganyerereta soko nyorobo ene bwabo bona maandamano aya igotomanyiringa ekero Supreme Court ba bekire gento kero kenda abana inchi bakero letikeri buya chinguru chinde toire njiri cyo gukora maandamano igo muisa koligereria obogima bwabe irobo kongu asense yeito ya Kenya etoko tikonyansera korunya koe paka tauni totegeta tonyora kiyeito baiga bantu ba minto Jumatatu tuandamane mpaka White House nonkare omorembe gati ya Raila na Ruto nalio eliogo gochia saba Kenya asebate bangatiga serikali eligereria magania yo mwananchi wekerengo gya inse strong ya bantu bacha banda bateba kwanirane. That's what I want to say. Ya bakwanirane ebintu ngene ukuthi bari ne bako opposition by way opposition ebate portfolio bakole gasi yabo ya opposition aba bandi bali mu ino yo bakole gasi yabo ya serikali. But that does not mean opposition ba ko serikali sabata go korabia serikali nero dia up there again I make sure bakole gasi buronge muneta kire batoa matunda because what we need are the results. Maandamano akali Jumatatu na barama yakara abayo omorembe na inde nigo tugusabanga omorembe ntunyoganete every time usikerengaki omorembe no ortoganete lakini o president yaito Ruto igo twaganiri ariyo mugakurira ira baisaranse nere bakwane na Kenya itera ende mutu tebeti kwa bantu ba pota na mama mboga buna toimokeri gugoro etuiranete inse etobekere tunse mono nige bintu bigenderete gukina igo twatebe tubunga mpoto mapu kumbe igo toligere irigo chigo chaka gukandamizu kabisa ebintu byachire igo ntoko nyara kuragira esabuni yachire igo ntoko nyara gusibiyanga bichaga skipper and keep peace lakini umuntu akoromuke none to gutanga serikali no mugwa kongi dentu igo tueremie akoromuke so that we can be able to change ourselves and change our country. Mbache gotena na mono maega ya Raila Odinga elio okomenya kuobogima anene uchumi koirana inse maandamano amandei etungo bali tore Raila bakengori nje yara sa maandamano nende totete chia kicheito bone kene kia mangana nkiringa igo tutagete tubwatie omugaka Raila Odinga egere tunyare gukora maandamano na into toigweke buna ba Kenya gusento nyare konyora obumaene bwaito sebono yatigereri tukerimo okorobekana okonene ogukwararetiwe no muraibwe kiama kia Azimio 1 Kenya elio konyare koikirana imeyense yetu ya Kenya ase obogima bwanyerire kobobokongu asaba na inchi koripoteri getaseni kia Ndizi TV korwase wodi ya Nyakoe gotoka imeye bunge ya Kitutu cha South Emere County ya Kisii Elitaria Nendipon Asanya Mbia mano sana omurikecho daipon asanya asoroboti orwa senchira yobwagali kulende gosika mutu ase oroboti ronde nigo kumanyibuna ababwatani bobo mobwa Azimio la Umoja nigo bagendete kwiroberia ase okorobekana litkolia Jumatatu goika ase nyumba enene yoborai abarai nigo barokanire korutrana chinsase ase kulende omurai kiamagia ODM RAILA Odinga atararokana gukora amoncherelio kubwatikana no korobekana uko kolende nigo abolire abakenya bonsi wesokia ase obonge elinde kwenyorera oboene bwabo mulikeito Vincent Onyanja no roboti uru
maandamano yetu ya kikatiba itakuwa ya amani. Maandamano yote amepanga kwa miaka 40 ni ya fujo. Haitakuwa na fujo. Tunangojea hii maandamano ya amani tuone. Hatuulizi ruhusa, katiba imetupatia ruhusa. Nomuraibwe kiama kia ODM Ensa Odinga oyo singirire goteba goika okorobekana gokorekana rituko rya Jumatatu tariki 20 goika se nyumba y'obura State House yo Nairobi eriko murusia bisyo muraibwe Ensa William Samoei Ruto engana nae nabo yagendere gukinia maberera aiga sense ya Kenya. Natinga we umechoka bwana, wachana we ni mzee. Hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, hata Ruto apinge, sisa tutarudi nyuma. Sasa huyu mungwana ametuambia anatupangia maandamano na anatuambia ati itakuwa maandamano ya amani. Na mimi nimesema kama Martha Karua niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala. Chinseme chubere Kenya kwanza na Azimio 1 Kenya niko bagenrete komochania asaba igukurutana kwa mangana kogenrete kubwatanse. Mimi mzalendo wa Kenya na hapa ya kwamba Jumatatu tarehe 20 ndio jiunge na Wakenya wengine. Rusa haitoki kwa Ruto na haki yangu haitoki kwa Ruto. You are Martha Karua. You are doing injustice to Kenyans. Kulikuwa na bajeti ya kushukisha mafuta. Zakayo wamepeleka wapi? Ohomo bwa Kenya kwanza ni ikono nabo barege kurege tindi ochia se bale barachokorobekana rituko rya Jumatatu bakorogono mo seneta we county ya Nandi Samson Cherargei. Ulitisha Moi akoingia kwa serikali. Ulitisha Kibaki akakupea nusu mkate. Ulitisha ule mtu ya sera la Uhuru Kenyatta akakupea handshake. Hii mtu amekula MOKORE hawezi kukupea wewe handshake. Take it from me. Na wezi tisha sisi miaka yote, si wewe Mkenya, hata sisi ni wa Kenya. Wafuasi wa Ruto tuko. Hiyo Jumatatu tutakutana hapo katikati ya Nairobi. Ukikuja na watu 1,100 tunakuja na watu 1,300. Planned disruptions planned for Monday are desperate, selfish, evil, treasonable and unpatriotic actions of a sole loser. Tunaambia Wakenya hivi. Raila ana nia mzuri na Wakenya. Maana kuimagine kuingia state out kutoa president na kuenda kumtoa rais si karatasi kutoa kwa kitabu, hapo watu watakufa. Na wale wanaongozwa na Raila wengine wajui kadhabu ya kuingia State House bila ruhusa ama kutumia nguvu kuingia State House. Anataka wana Kenya wakufe. Nonye nabo omuraibwe Ensa William Samoei Ruto nigonera mochirio korobekana okurituko rya Jumatatu na komotebi omuraibwe kiama kia ODM Ensa Odinga kobeka ensemo amangana arengete okorobekana. Sasa mimi nataka nimuulize bwana mkubwa, jameni, hii ni ungwana kweli? Tumwambie bwana Raila, bwana please tupatie heshima kidogo, hata sisi ni wa Kenya. Noende bo okorobekana okotari koroberi asense ya Kenya jokari tukure Jumatatu tariki 20 somutinye yego gatatu nigo korobekana gukora korekane ase chinsenye imeje rwango rwa Afrika gati chinse chonga monense ya South Africa, ense ya Tunisia, ense ya Nigeria na boiga sense ya Kenya ase chinse mochukwa mere serikali goso upinzani bachi okorobekana rituko rya Jumatatu bonsi abani go bagendretse kwe murunganiria obochori bwa korekana chinse si chonse asabagote abuna obogimani go bagendretse okngana kwa ya bali bakuritio obochori anemeberu obochori ase chinse chichonsi korenderi buli tigarete indiribuna nekikunyarikana chinse chichonsi nyense ya Tunisia, South Africa, Nigeria na Kenya barobe chokorobekana rituko rya Jumatatu. Ko reporter ya Ndizi TV ritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha.
Mbia mano sana omulikeito Vincent Onyancha ase orobotioro. Osikamutu ase orobotironde ni gonko kumanyibuna. Oyo ligetie obora ikuru sensemeria nyacheki gwetera ekiama gya UDA kolende tabua yokurukwanganere James Ombati nigo airane irimbia mono gochia ase omurai wense Dr. William Ruto ase okwenyora omugusii. Okwana nabaliki ba mangana nigo agokeire obocholi anene mono ase omugusii aberega kwenyorera libaga ase serikali. Waigo nigo abaga kugikeria engana yokorobekana ase ensemo yobomo bwazimio la umoja. Omo president wito oyokoroku William Ruto na irobo president kwekya mekyo ande bono intumuna bagusii yatoigwete buya mono asengencho okoriro obochori ochorera abagusii abange mona ase serikali yaye na twali bagaso mosiesi to machogu mona omosiesi ku education agatoya esikenene woigo naende na atoete mangi choas mangi muno mu assistant minister ase echinse chisi ko foreign affairs akamiri sentiomanga nere as interior government na boiga ka oyo minto kemosi ko Nyamira nere o ebiasara na agriculture bono ni abagusito gwete buya na ando okore chi appointment chi nyinge echi abantu na oruoba akaisi okenyuri asobo nomination na abande bono ntorengereti gento togosaba toemo appointments ntuno tore magega yao we support you egento gyoka twakanire na maandamanare Jumatatu amaandamanari twanyaragereiri maandamanari tabwati kende agotokonya ntumuna abagusii bono iganto ligetia ebinte binge tugwenete gokorerwa atiga maandamano. Tinga kechio boigoni go egati ya baraikorwa sorogongo rwa Gusii bariganiri etaro yomurai wense Dr. William Ruto ase omoyega bwo kumwariganinga omwaziri wechisemi Ezekiel Machogu Ombaki oyora korekane bwangoiga okwana nigo baburi abamenyi be county ya Kisii wesokia ase obonge napoigo kumosira omwaziri wechisemi Ezekiel Machogu. Kia merongewire nenye 24 ichuma igoja uyo minto moske sekre Machogu na bwate Thanksgiving alia so Gisusu ne president ne vice president deputy president no ekenyengima no ekale Gisusu ichuma so onko barigani mwesi asimata muksio mitasaibu mwesi muje tukara vice president na kumwakira ngambia mono asogo tuchorera mo minister amana baga bonsi ya twestu achorirwe ekiagera nubanjini bonene e president ya tworke esabari yo mo president wito Ruto bocha Gisusu chuma abagusii ba minto ase twabeta mojiche elio tocha kwa oyo minto Ezekiel Machogu amagoro naende kumukaribisha nyumbani weterekerwa abarayikorwa sekiombe gya kotu bakoragwa no mokonyi bumulikyo monene Benson Okwaro nigo babulire abakori emeremo bonsi kogenda emeremo litkoria Jumatatu ase bamochire omurabeki amagia ODM Raila Odinga ase okoralia omutimuko mamincha nelichiko. Nobody other than the interior cabinet secretary has the power to declare any day a national day. So we want to appeal to our workers that they should ignore that declaration of Monday being a public holiday and report to their places of work. We know there will be difficulties on that day in terms of traveling to the places of work. We know some employers may lock their premises unless for those purposes where employers have logged and maybe there's no means of transport, let all employees report to work so that we can protect our work, because that is the only livelihood. The politicians are not going to give us livelihood. The politicians are not going to give us money that we eat. Life is already so difficult for us, so let us not add salt to the injury that we already have.
through. But the solution that is going to work for this country is only if the parties involved must get a way of sitting down to get dialogue. It has worked for us here before. We don't need to wait for people to come outside Kenya to come and tell us to sit down and talk. We just have to get a solution for ourselves if we love. Abwatani bekiama gia UDA kurwa sense meri ya Nyanza bakoragwa na Fares Oguda nigo bamuchirie omurai wobo mobwazimio la umoja ase okurangira OKOROBEKANA lituko lya Jumatatu okwana nigo abagakwene kibuna OKOROBEKANA nigo gokoirani amagenderero magega. Ujumbe wangu kuu ni kwamba naomba niambie Wakenya wenzangu hasa kutoka Lowland kwamba wakati wa maandamano ilisha, na dunia nchi ambayo inakuwa na maandamano kila wakati hatutakuwa na maendeleo. Tunaona ya kwamba jambo ilitendeka hapa juzi Kisumu, watu wa Kisumu kufukuza wengine ambao walileta tu maendeleo katika Nyanza yetu. Haikutendeka vizuri kwa sababu waliwavamia na marungu, unaona kwamba walipiga mpaka Mbari. Hiyo si dalili ya maandamano, hiyo ni dalili ya kuharibu vitu. I want to say that we need peace for our young children who are going to school. We need peace for our mama mbogas, our bodabodas. We now need to invest. Hii maneno mingi, we do not want it at all because it is costing our country economically. Mimi ningependa tu nimwambie aachane na story na maandamano, na mimi ningependa kuongeza Homa Bay County mahali naongoza sijaona mambo na maandamano, na nilifurahi ya kwamba wana youth ati hao wa ODM walisema wako njaa na hawawezi enda barabara. Seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cheragei nigo aburirie omuraibe kiama gia ODM gotiga gosereria serikali ekiagera handshake teiyo gukwana nigo abagakwene kibuna bintu binde byonsi birabe bigo serikali tukolia Jumatatu omuraibe kiama gia ODM Raila Odinga nere orachi koboligwa. William Ruto cannot be intimidated, cannot be blackmailed, cannot be coerced into a forced handshake. I want to tell Raila there is no handshake. Ulitisha Moi akoingia kwa serikali. Ulitisha Kibaki akakupea nusu mkate. Ulitisha ule mtu ya sera la Uhuru Kenyatta akakupea handshake. Hii mtu amekula MOKORE hawezi kukupea wewe handshake. Take it from me. Na wezi tisha sisi miaka yote, si wewe Mkenya, hata sisi ni wa Kenya. Wafuasi wa Ruto tuko. Hiyo Jumatatu tutakutana hapo katikati ya Nairobi. Ukikuja na watu 1,100 tunakuja na watu 1,300. Kwani iko nini kuliko ne? So lazima tutakutana tu hapo. Si namna hiyo? Natinga wewe umechoka bwana. Wachana wewe ni mzee. Anza kupea watu maida na kuleta amani. Na mimi nataka nimwambie Raila, kama kuna damu yeyote ya Mkenya ama mali ya Mkenya itaharibiwa juu ya maandamano, Raila Odinga, you must take personal responsibility and pay for the damages. Na kama kuta mtu atauawa kwa hiyo maandamano, tunamwambia Raila utashikwa uwekwe ndani kwa sababu wewe ndio umeleta hiyo machafuko katika taifa letu la Kenya. Si namna hiyo? So we will not allow you hapa Kapsabet. Nataka nimwambie hapa Nandi sisi hatujui hiyo maneno ya maandamano. Maandamano yenye tunataka ya Nandi ni maandamano ya maendeleo. Si namna hiyo? Sisi tunataka basari, tunataka maendeleo na rais ametuhakikishia. Kecho boigo nigo abaraikurwa chinsemo ababodi Raila Odinga gotiga kogosereria serikali asabaine kiribuna serikali ya Kenya kwanza neganitie chingaki iligoikirani EMEREMO ao. Ningependa tu kumwambia yule mzee wa maandamano na watu wake, the same way wewe unasema ni haki yako kuandamana, hata sisi ni haki yetu kuendelea na kazi zetu bila kusumbuliwa na watu kama wewe. So just as you want your rights to be defended in mass action, we also want our right to go about our businesses without being interrupted by the things that you will be doing. Takuuliza Raila, what miracle would you have performed if, and it's just a big if, because you would not have won anyway. What miracle would you have won? Would you have
have done. What we are calling and what we are saying is that we do not want maandamano. The president and the country is not on campaign mood, and we are calling upon all citizens to reject the maandamano. Habara ikoru asensemo ya ukambani nigo barabene kiribuna debaliko chikobwatesia obomo bwa Azimio la Umoja ase OKOROBEKANA bakora wano yokabeire omo senator Okitui David Msila nigo batebiribuna nonya Kalonzo kale asensemo ya Azimio barabwa asensemo YOKOROBEKANA tebakomobwatesi. As a community support the president, and we want to say that we do not support the proposed demonstrations. Since Honorable Kalonzo Musyoka is supporting the demonstrations, all Kambas are supporting it. Far from the truth. The Kambas are not supporting the so-called maandamano. What is going to happen on Monday is a recipe for anarchy. And I want to tell the Azimio team that is planning whatever is going to happen on Monday that the government does not negotiate with terrorists. The government cannot negotiate with bandits. The government cannot negotiate with anarchists. Kubwatikana nari babete bagwitira umwaka wekiri bubere na isano na ibere nabo igo mwaka wekiri bubere na isano na iseto wanigo abamenyi be county ya Wasinigishu bayenekiribuna tebago kigosira OKOROBEKANA bakora wano mugavana we county yo Jonathan B nabo igo abagaka begesa kukia abakalenjin nigo bayenekiribuna mbago kigwanchirana OKOROBEKANA ase county yo. Wasinigishu temaye kupitia mambo ya taharuki hapo nyuma 207 na 208. Sisi hatungekubali kusafiri kwa hiyo barabara tena kwa sababu watu waliumia, mali ikaharibiwa na wengine wakapoteza maisha yao kwa sababu ya mambo ya siasa. Mass action ni kitu sisi wazee wa Wasingishu tunaelewa sana. 0708 tuliona vile mass action inaweza kuharibu nchi. Na hatutaki tena kusikia hiyo neno mass action. It is poisonous to us and to every Kenyan. Mass action haina control. Mass action haina macho. Mass action haina masikio. It can do anything. Mara hii nafikiri election ilifanyika. Baada ya election Wakenya waliamua rais tulipata. RAILA akasema ya kwamba yeye hajaridhika akaenda kotini. Kwa hivyo koti iliamua ya kwamba raisi ni Ruto, sharia iliamua tukakubaliana, hata yeye mwenyewe akakubali. Nchi sasa iko na president ambaye anaitwa Samuel Arap Ruto. Ndio sasa utawala iko kwa mkono yake. Mambo mtu ukikalia juu ya kiti, mambo ya hivi haiwezekani. Oyo kabeire omunachebina omunene w'ense ya Kenya David Maraga nigo atebire buna chinchira nchitakire kobekwa ase ogokora obutumeki bwa maliogo yogotindia ase abasaye nigo abakagoyakwana ase nsemo ya Nairobi chingaki abakagoikirana ase omoyegabo gochakiwa kwegetabu kia one-on-one authentic leadership ekyo kelikirenere Jacqueline Nyabeli. Happening in our country today is shocking. Do you know that there are young people who wake up as early as 3 a.m. and they can't resist the urge to have alcohol? They drink, go to sleep, and when they wake up, the very first thing they want is to sip alcohol. Those are the kind of values that we are passing on to our children, and we think we are going to have a nation.
Bale bago chigosoa ase chiskuru chiobobundi chitaraikirania amaganyo ya serikali nigo barachikwenyora ase akongo ayakolengana n'omuteneneri ase ensemo ya Standards and Compliance Josephine Kasala ase abolire abayiboli koligereria chiskuru bakoira abana babo asoko enekimna ngobwatikire amachiko ya serikali ya Kenya. When we find an institution that is operating without registration or accreditation, we close them. And in the past 2 years, we have closed quite a number of institutions that were operating under such circumstances. But on the same note, I'd like to encourage sponsors, parents, guardians to ensure they take their trainees and the students themselves only to institutions that are accredited by TVETA. My advice to students, and I told them this, that once you're provided with the knowledge, what you go out there to do with the knowledge is actually upon you. The university gives you the knowledge and gives you the certificate. So after that, then you apply the knowledge to solve the societal problems. So if somebody is qualified in the area of HR, for example, it is upon them now to look at how can they apply that knowledge to ensure that the HR function in organizations, or that they themselves start some HR initiative that is going to shape the skills of potential employees even as they seek employment in other organizations. Bearing in mind the long experience we've had since 1984, is very practical oriented, and so it actually resonates very well with the government regulations that you need to teach something based on Magega yo moroberio o CBC gosorigo bene na baigo gochaka emeremo kegima nigo abange babiri bakoyerigeria sabande babiri bakoyogokera na baigo abande komochia eserikali asibaganirie amonchureria gokorekana nigo gokwariganirwa oroboti rwa bene ase abamenyikuru sorgongo rwa Gusii na baigo ababwatani babeire bakorwa ebirengereri byabo asanene babiri bakumurikira omoroberio o CBC na raia ya serikali egendete gonchoreria ilio kwenekinga omorobirio ngoikeranule eboikerano kondo mwanchimuli entete gokotigera oroboti rwaye Brighton Makuri oyerete chinga kichae chabena na baigo gotuka igoro yo morobirio o CBC gesa ochagete gosioriwa goika bona igatwara obuligereria obuyahiri taliane Fridah Kerubo kubotekana no moroberio CBC nige birengererio aho bigendete kubwato kwana babwatani aho nekera abandi bawata no moroberio nigo endete kokonga asa abandi bawata no moroberio nigo romye kabisa asabawata no moroberio tiga ogendere CBC no moroberio chite turigo chenji semi lakini igo chenjia enchira abana baho so chebuna individual my own assessment CPC nengiyege kogera abane bagukina bamanyite kibabwenereta kokora. It's a curriculum that has been having a lot of hiccups here and there. But what we know is that CPC is there to stay. CPC ne program ya wete introduced to replace 844. A curriculum geta kergo chenjua every 10 years. Yenya rekana CBC ru suore President William Samoei Ruto abeke birengererie biya na ndaira ne park eda sports area eligererie. Curriculum yiga igere too expensive which is survival. Curriculum yiga TOBWATESI score achievements bali baibuli bali konyi understand muna na kieko abana bako nyora their scores. Na feel tu vizuri yani venye tunavaa hii loan kama saa sigani kwa wengine wataweza kuwa na skef baya ama vizuri si pia tukivaa loan. Boigo twataka kumanya na CBC ya chagetwe nande ningotarakirani amagani ha CBC ayu buya. Toba chageti ngende kemba manyidune ngento gekogenda. They had more than 6 years. Chagero already bono onye ya minyo 6 years one to grade 7 na kurumai gamba bwate ngakiyo somebody somewhere naro fili tiwa kolega siaye arigiri dibosio ase yesongo togo teba proactive bono what they are doing is reactive igende getwa ikira twenyorega ngakibono togo kora iwo una bwogo kongono tubwate umaene CPC ondete yonyore mbali baje chagete ko basinyire ngangi ba chagete kiagera ondete yumaite ngai CPC ekogenda guche
sababu CPC getagete guchaka koruka asa abaibuli nyene borokia abana onye no gosibichi sani onye no gosibichi suguri onye no korosie ndagera abana bachakiranga igase okorora kwane no korengera likwane abachageti CPC oba yachageti no muaganano buri abange ni go bakomachigwa azo gutekernie magani abuya azo muroberio yo OCBC esengenje bintu byaika abaibuli bakoira abana bimwera de school batatageti korera abana babo nakiye koera bakoranga bono CPC yekere bagotebwe ibintu batakeire baire school abana bakigosomerigwa baroranga negente kegeni ikiagere ibintu biri batakeire baire school igoro yoko nyenye ngoko igoro yoko rosie ndagera ebine bintu umwana bwene tagosomira kurukasa baibuli baye amanyenga nakiye ngoko ekonyengo amanyenga kiye omugati okorosibwa amanyenga kijikorosibwa ikiagera mbosa koiro mwana kengwerere school otamanyiti magega otamanyiti na gushu geko expensive asengenjo abaibuli terie kawaida yabo ko ba involved ase program ya bana unaona gukora mate muamini gukora assignments abaibuli bare fully involved asa magana CPC iyo etali ase 844 system of education angeni go bamajire task force area rostiwe numuraibwense ane yare kuriye birengere bya CPC asbawote abuna tibaire tamagani abonsi kujya serikali ndanyare ka okoreru amonchoreri tekole digasingiya ikiagara barabo they are experts igo donya abaibuli bakwanete nga tutagete abana babende ko primary njare ko bagendo kironge kiagera unabona iko muchandoro orora se junior secondary schools nga babwato mwalimu yo moyo matego soma there's no learning in place kunyarika no mwalimu yo mabekwe aso soma junior secondary as subject ji nyinge wekata nyare ko kaba njinare ko tebana te kunyarika na kiagera none bintu byagaji to equipment kiagaji to nsikore tiki ndo chirochi. The government this particular year employed 30,000 teachers, and most of the teachers that we employed this year are for junior secondary school. Mba kotete party yabo nande bono roche bunanja majiko kulekana nga abana ba junior secondary eba kogenda koja kodera ji secondary gose ba koja kodera primary, lakini the agreement was ekolera primary maybe mone challenge nda tebe rororo nelinga buildings panyarire bakuburia serikali kuri ryo muroberio yo asengera bene nda abantu banyara bakonyika ucyasa matuko harebosyo. There's no way we will make a reverse. I think the government cannot make a reverse on the same. All that it needs to do is to roll it down and bring the necessary facilities and all that is needed for the kids to continue school. Asenge njegende kigia chirare igonkobori umuraibwense bate me bakoro mo kebinto biriye binge babegete ngabana bajigosomigu babirusyo abana basomiwe ebinto biria byabeire baramanya kumanya ngekenge ntoki batiga mangana yote byabana ngana bagujiko koboro kibuna bakoruga President William Samoei Ruto abeke birengere liebya nandaira ne back edas posielia ligerelie TOBWATESI serikali tororenga CPC ya take effect sokumurikira ntota kumanyana ubuyamboro asensema ya CBC kubwa 844 buna tokoererwa 844 is so formal that we are looking at amatemu aki abana bagweta abana barengera tinga kibako banyore grade kire ekironge but CPC wayaretwa koleta competences the CPC omwana agagukina kamanyete nkiagokora omwana agagukina ingana tachikonyore gasi eribono twale ko somigunga you go to school egento ko chikonyora white collar job nabo moko bakirori bane na ki boniga white collar job amaene nga ase Kenya ibagandi yesabana abange bakole chi university nanda singinjo basoete system eri yogo soma ese amasomo atali go comply na digital era was a technological era chinse kijina joji chanya chigo twaro moroberio onyare go kogendera go sutara gendera sichako chaka Africa, Rwanda, South Africa kichi succeed na nichi succeed ruya kichako genda South America ensebuna Peru he succeed ruya kabisa yo kolegende Ethiopia Asia togenda Singapore North America togenda USA Europe almost all the countries are doing that except in Canada nerevwate ekabaine katikati Quebec
na Canada eriende Quebec bari French based ba okwana ege French na neriende ege okwana ege British ege songo bigomono and of course rende but kinse kinyinge kiri kyakolire gende ege kya succeed yense kuna Pakistan igo yacha agete gende ke bakakora about after 2 years bakamanya goika bakaikeda Eyemo buna wono kenyere bakataka gukana but they embraced it later on and it is doing very well. Mwanjomori bono ni sabari yane yangira goika skuru y'abanyaruka ya Kerelia ne gadoda kurigeria mangana ya CBC nyirubuna serikali nigo yatangaje gosigo cyaka kwagaje birazi bya CBC asi skuru gize kendeli ibino biroje na biye birazi yanyadeke kwagaja korindekero yakagere buna abana bari bari gukora kurwase skuru y'uboroso grade 6 nigo bari goja boswate birazi bikorende ekeresikali ya Rossi task force nande kaira buna abana bari batigera se birazi bya gose batigera se skuru y'uboroso asamangana junior secondary school nigo bono iribuna chiskuru jinyinge nigo cyajagiro tumia magajo bunaya ase aborokiwa bali basweta se kelasi ya kyande ine skuru ya kere nago tali ororo torena ngaki abana barase birasi ebyo nane kwenda tamasomo asensemo iyo tutunyorane no mwarimu monene bwe skuru ine ranya ga tebigoro ya CBC nane kwenda tutumeke birasi ebyo serikali yatokorere gente kiamu koto serie birasi ase secondary because yatokonyere ko tumekase gosomeria abana baito mo particularly kunandu ese class ya form 1 no bagosomera ese birasi bya CPC na ende mbirigo isana abana bara abange eko yari class kibona to gutwara abana 45 lakini at the moment to bwate up to 60 na classroom senior secondary ndo nyegani tumaetena kare gochuocha the same classroom so tumeka nonyo nganto bwate bisaine abana siasa na baromba tigiri maega na CBC era korekana krokene ya kwamira tomonye future ya NLA or say it's part of the education system or it shouldn't be done away with. Dokore some good experiments for too long. It's expensive for the nation, it's expensive for the kids, it's expensive for everybody. We don't have the luxury of waiting. To improve on the education systems. Where in Kenya we are doing experiments, we can't do ongoing experiments for too long. Rengerelio be serikali bonagotwerera omugwasiri begisemese keri machogu. They are also in the course of putting up the facilities as required, which might be missing in some of our schools. Government, as I've said, provides funds. Like you see in each and every constituency in Kenya, government gives 137 million. Say that each and every member of parliament, where those facilities are missing, particularly rockers, as you have said, should really be able to come in and procure rockers. Ngoripoti ligeta seni Candice TV redariane Brighton Makoli. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.